Bia Kamal ka Noor online TV channel to kon ke general update ka kwila tin content to kan wale an wale shanka kel ka paidich ron kina dangro widi jan dangro widi dich chiloy dan dial chates ko chana chang me chana jachup ka jikona shub Kamal to kon ka lere to shub kongwan to kon ka lingan wale ka jan gwasa mani gwas lingi teno larame gore jen wo jen me jiram jidit there subscribe kanwa online TV channel ka there notification bell der jetwan ko mi chete ka lar mi shala zrech da chwamala shube ka ji da jan notify shirmala kona ngach no mi lat kon lar la kona goro no ban sharan ban ju kun pinchet ko de do der ja gore ka kor ka mi ler chijeling je jakula ne ne te ko ken dere gor ka tuko danan ngajien wo dong de linga ne kon en lera ban lingwa same ka lera dangwan lera to tenten banaling bana right ka kume SSPDF men chu kor tok kam den kene SPLAIO re which kapagak ping my wood county ka greater panal bana jomo bana jeling lera dian ba ko rightin shukum mentere which kamala kal charajano take police ne today kan ka nangre we kan nasar kan dor to ko ken bana rightin le radio dian shukum kier jeladno telemide lat ka queen wer content nakare which kan nasar ka wolang ka bogdan la bok ka karen yal bana rightin na mone le ranjo gwas me bana right ka taye tiange shikir me yadit cha kwar cha go ka ja cha wud shal ka to shine so chan red cha jawuch ka cha jamu ka guardian bana ko ken bana ka linkedin ka jan kwi wud ka ma cha wuja shal to shine ka kuma kir me yadit wunwara gwaye ko bana je kule tok min bana right ten shirga man chalariya tukde bana right ka manana chalat gwasame re duar kiri kore dane chitok kapagak ping my wood na mene pagak bridge gwasame chaladno shukume SSPDF she kwak de ni Ethiopia kini den connection ka border role Ethiopia gwadan shalke kurgan ki kai Ethiopia kane South Sudan chaladno shika kwak chikan ka get mene turbil turbila mo wa te wi kubrika gwaze shi kwar an kaf lare wareda gwade shi jenten shi dini shi ko gul ka gwade da ne shame cha ka ling metidit gwade nyen korten kam SPLAIO kane SSPDF dini ke mayadi kane de Dr. Machar ka pagak gwad mishal ke nyomen kot ka yambura to yer jekwa kashwa wooden kablare lalare district ship administrator Mr. Tok Mongchol chwaje mo ka borten mishwala no chaje nangre duar ka gambela kashwa dawna chipe point chwaje kamrar wa pol point ka jawdana chalat wa kume SSPDF gwada danan chikor chatokten wa chika jien gwasame chiken wujame chikana vakaf ke chika wujame chikana tikan gajoiten wa chiken kwak chiken ka lutit ke chiken kwak chiken ka kan ala kwak bun chiken ka gat wa chikana dwade ti didalong chiken kwak chiken gadare tugni ko titini ke tugni ki titini ka gwada dan la shopne to kwak ten kwak content kwala kwak ko border take a border na mene kubri gwada mene na mene jen kubri gwame ko to somewhere here but kwai kamana na chitwok then chicken day chicken ka shu longa gwada me ka border shu kan jo kai kwich ko take long ka shu kan kwa to shu kan ka shu kwal ke chicken kanang ka do bran shala chicken kanang mene tribil namo washi kume Ethiopia shelogan mishala done kume South Sudan SSPDF latkan wo de kume SSPDF de kan mardan ta kam Ethiopia kan South Sudan de kan lot dendo kan SSPDF ente ka border kan kananok SSPDF ente ka border la kwandien je kan ke Ethiopia kurgan ajala tuman malwa ko katino ajan chara me kuna la jen ka jemo bana kula we
wana role Ethiopia na mani Ethiopia ke lo chimnen yana mo na me nyandere ki de kolar no chere ke joko yere mani so chikan yere mo chikan bel chi ben kwich Ethiopia ka jo dana chalat ke je na mo chala do chi chuong ko do dana chi nitin kon tin kwa mal kwa je monitor la peace monitoring body man chakulat gwasame wa chakor mo chakor midi de jekan kwa Ethiopia jekan kanang ke jeru manga me ngode tel ler mi shana lar no ngum le roda du no jen ler nyam dan din linka ku kum Ethiopia an wo sha turbulent kel cha janang metishun ka lora bang na chekene gar ku ko do bana chalat ke je mite ka more information be janyo ko minno ngi ka gwasan be me ko no tana bana wa kala do dien mi jiram jidita kan kono ni am gorje en wojen der subscribe ko de notification be alder je twany ko belarity be kan chamala shukje man bana nyoko mukwen kono gwasa me lerewde kum mente ka malakal shikala no bi ka police ni be kan kanan kanasir chajo mo chaja kwen mugor no banyo ka yekel gwata men ka jo mi shalat netin content kap ke kuma malakal shikala do nena kana ba police ni tinte ka panal state ba kanang rewi ko lang kana nasir chikala ro ko sha ulang chaja kef ka sha do ma chaja kef ka sha nasir chaja kef men chi do da tema o de police ni de ka deploy ki de ka lazla den binemi chikala ro bike base bikana latka doma bike base do dien bikana latka nasir bike base do dien bikana latka kanasir ala doma ke ulang ke nasir wan temme shi kana to community kan facility ni ki dor ko be kan de inta to be kan kanongla de ni police ni chajo mo chaja kwen wa ramadan tiketit mugoro nang ke de ni gwasemi e kwang shorale kana kwar police ni mandana ku police ni ku gala kaf chikala no ba na me ba jelat be kan jo mushir kana mo be kan jaga jawe lawun mishal ka Major General Joseph Mayena kon Gen Ramadan and Cap Deni mana Cap Police ni la Penal State Police Commissioner waje Ramadan Jack Police ni men chakulat gwas min bi akul ngayen wadi al kon la jowling ala de indi titi chala do shikari Deni shikari police ni ken ke Deni but ke Deni in police uniform so munong ka la Deni lokono ba ka ngich no ken ne ke Deni kamin bi ngat ba ken ke tribal militia kenten kon ba deploy shi da ngai kon no de no ngi de no de ni tila SSPDF che ngai kon de ni SSPDF katen barante mu chikan gorno bikana biken ke biken sharin bikana ba kul ngani etti no ngati ke police ni do no shika police ni kan ke de ni do no kati sha integrated into police ko bikan tere police ni ko ngai kana gwano ka gwasan be shikan bitere yin tatani mu wete mutuok ba yik jojrar nwer jeshen borki nwer y army chajo me chaja kwen ta chikana ladno bika de ni titi ke police ni bikan kanang re which ka doma ka ulang kana nasir min biya ngajenu ajeno shikan lat tinyi chikana tok ala base tet karun kandam ni ko ngai kana no ko gwabete nyam babete mat so jo me cha kwen ka kui jeshen bor re weekend nasir telecom update but ban update ban jelin ko kor gwasen be gwaddan wa kam no ke information ban min tanda jenno kuma malakal man kap ke kwang shorale malakwar ndi la governor shaladu be polin to tobi ken ke deploy re win dang jok na me jo mu gorno de yana link ke de yana ngach bana wo kalera dio de gwata me ka jo dana shalat gwas me mu gorno de nywa yakel ta dana shalat kirma yadit kana je kwara te ka jo me shalat gwas me kalera bu kono ling me kirma yadit lat me shalat Michael McQuillos kana diala content pinde jo me jo mu gorliang shukum kirma yadit jalad no atel media mi right ka kwi naka nore re kana se kana ulang atel media murai ka kwi don kama la bog mun bog nore ka wang nore ka atel media murai ka kwi SSPDF ta danen boken nore ka je helicopter atel media murai ka kwi Uganda People Defense Forces ko til lat ke kuma sha ka bangat na me gwi yana a drop key way to eliminate nore ko tele
gan nuwara ki media mi gun nuware na kake ba kana sharwai ki ba wingmon ba jalalar. This is a way to silence the voice of innocent people. Ko bikan wingmon bikan atawkatin kona letkenka. Last kuma South Sudan, they are about to commit a genocide against Nuer people. Jen take a statement shanen no. Kanishikan media na kona rach. Kakwiko naka Nasser, naka Wolang, naka yunte kokien chicken gorno ba kalak ka social media ki comedian en kokien. NMA chala de kirmi yadit kan jikware ka dwo mi gor kan no bika genocide became carried out against the Nuer people, like we already known. Me she can let and go she can where she can go level and take a hostile Nuer counties, it can non-hostile Nuer counties. Allo take a friendly friendly Nuer. And no more, Joe more, Muchana level, Kakwana categorized into different counties and take a counties in the Chokobangwan. Tijaga ka kantin dambaro to go wajen la US ka ramu dictator mugoro naga innocent people and michikarian wang ko dekorian gang ko kirma yadi tin wada tikan ka resistant jejen borte ganga gatkin ganga wedien ganga dorin ganga menken ko ngaje jagwana no bumke jen goro jen woben warba kanak silently without their voice being heard by the world. So no more millet kirma yadi da dara kulo waka yenwo goro jeno bu ko rwani bu kon kanywa ko ki goro jeno be media ne be ka silent ko cha bunga je mandana to ka ground. So ne me kel mi chikana report ki mi chikana lat bikan peni bikan ka report mani nyingten konen tika YouTube and lat kenen wo ite ke the speech at lat ke ka chikana gorno bikan killing of Nuer people bikan apal ko nakan wana chianka kane all the media should be silent when they are killing Nuer people. Na me shi chuang kana meteleja ka justice ba and obramimo mu ye ko de jalok e just silent. So kid is a silent killer against the Nuer people. So ko kuja mo media na kon biga ye open gonten kon to right content na miteka media mudo kon right tinbo adentin kon lat korodian dena ka lada winmon bukan kalinga to kolinga jamo dera mogwa kishi ngaje no tidial cha kalinga tama men jega lada kanware so ko kujamo telemin nanga kanyin kon mitem lada we have to resist him ka bukon to resistance against his regime katada naga innocent children, innocent elderly women, so to togan dial katagoro bana kegwich na me jom dogo kondial kirma yadi dictator and chenwer more than 40,000 or 400,000 people cheka kill ke 2013 and is about to commit this atrocities again in this 2025. We cannot be allowed by the Nuer people by any means. We have to condemn him and bana the demand ben wojen darabin pindo wikwam na me jom do hi ndial koncha silent media ko bana jos content we kan wer kon bana kalat leren wandien gwasame shikirma yadit shene ka shaka woch wi komne kan ite konte cha woch wi komne kan ware bana jo me bana je linkel needin content cha woch en kirma yadit kaneka neka tin content kel kaja wache wun mishal ka to shan cha jawuch to shan red bana jeling ka bana jome bana jeling are ler kana me men bi angach ala reshuffling ka kirno lara ma woje ka baradian beje kwenten wa drop goro cha junen kontin chu cha bilin kaje ba no mun ramulo yal kaje be jogono lanu mu jega me iyo chira mo che je biloko be gujeno ba je wuji immediately mi che tok da shejelep you know to shan red jen ramkel milet ke kirma yadit chi president Salva Kiir jawuch ke che to shan red che jawuch we kwamde jen to shan poinde advisor ka national security affair ka che je wuch ka jen position mo ka shuje mo ka mumo je ka kom la director general of the external security bureau mutene ka jen national security service ba
allo che de ka jan commercial ka la che de ka advisor ka national security ka chu jo com director general of the external security bureau ba ka jan national service key security service mo ano ala kir mi yadit che ne tin wan che ga watch ano che jo me che lat KSSBC ngai kon melat kir mi yadi da ne chang la ne tin wala ka mala wuje shit ka wuri shal ka me to shan red wa general mu dit ke general michelat ne ka gwade dan wa gwada na shewe tin la advisor sharar din je quentin un michel ka general simon yen ka shwe je watch wi ko amdana titin an titi din ya la da ka tiyan ka war ka shanga jandam jok ka pai ngwaron kin dang ro jandang ro de diech chikir chana mo che je la din no nyok chikir ma yadit sharar din che nyok mu je sharadin che mu ka position an gwada me wa she wuri shal ma dodut je je kwanya la new presidential advisor ka national security affair gwada danen che wuri me che wutin shikim yadid bo sharadin mu chale kwa ja ko model che wudbo an gwada mon che we kan the secretary of the ministry of trade industry kacha gwar shi je kamun radadin mishala Sher John Manyot Sher John mo je Ramadan dong shir chila kwar so kir mi yadi che dikri mo che jela tiang mai kon kir mi yadi ni siang mu woje na changa jok chirana nang da ji woje wal ka da ji wo da ji nyoko da ji kwanya wal ka yo ko run wang da ji woch ki da ji kwanya wal da ji wo yo ka tiang ko defan ka mu da na te kaje to take mu to goal jo me janda na gore de nyaga yekel mi jiram jidit kan wa 90 bi channel gore no jin bi nyaga nasin ko ken biata kamal bye bye